Wena mhlobo ma. Umo? From Zim. Tophuza akwebuwe taba. Botsa se mona o go etsho mona o pola la sa fene re sile o le jwang. Hey. Ena le tips tsa teng. So abantu lana abate 515 bachichalana isikhathi esiningi bathi abana ama dustbin. Eish. Bathi abana ama dustbin. Yibo abachitha la. So asazi ukuthi senze njani. Nana kunomuntu wamatraka akaveli. Uthazozama ukuthi So tamle mogalo wa go. Hey. Hey. na uyabona kwakhile. Kunomuntu oflipayo la yebo. Eish. Hayi sincedakala. Man, Thola nincedo. Angeke indawo yethu bengcole kanje. Ana ko le jipen. Anta. Ana savna tino lo te plan. You know time 2 minutes. Uchitha iscrap. Why uchitha Kubo scrap. No mara Akathi kuna matraka azwala azuthatha uDodo wangafaka amaplastikini. Why ungawubeki Friday la uthathu? Isikhathi babange. It's not like utswaka nine. Abalulekile umuntu onchitha thing. Alright, sorry papa. Kasi zikoni tsatsela di wanu ne kone kona ri shikela tetsi ni di chira di teni mol di inche mo. Yinzi. So prefer manje uchitha indawo ntsesona. Okay kuyabutha. O prefer manje uchitha indawo ntsesona. So anzo uchitha manje ke mango nana go fitla a di top di ntse jwa. Bana tasbi a di fitla di truck ne. A di fitla di tla di kopa di nka in. O tswa di nka di ntse tse ka ga plastic di lahlela ka ga truck ke. Yes. So hlola ke ngo manje be le di plastic tse enough o lahlela tota ya ka mo o emele Friday because it takes only 5 working days, okay? Okay, thank you. Yeah, no problem. So just ka o paisa I pro akane ke ha mo. Yeah. Okay ha mo. Ona le pampiri tsa o rekisa just ka le shopa. Ke so la ke thome 2 months so register. All right. Kopa o khono o itsa le ntse jwa la bona. Khono ba register. 2 months indlungu uthengisa la. Yebo. Ucamba manga, yazi ucamba manga. Angeke katsena iteni shopini. Yeah. Yes, na 2 months. Oh. Oh. From Mozambique. Oh, na le